ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze ndizera ko umeze neza cyane nkuko bisanzwe hano ni updates back to back. Noneho uyu munsi rero ikintu ngiye kukubwira ni kuri aba bagabo babiri ndakeka bombi ubazi, ni Bruno Taifa ndetse na Jay Swizza wamepanga. Ni abagabo bose barazwi muri industries zitandukanye. Jay Swizza azwi muri entertainment, ariko Taifa Bruno umuntu wese ukurikira umupira w'umunyarwanda ntabwo yaba atazi Taifa Bruno. Taifa Bruno rero ni umunyamakuru w'imikino, ariko mu myaka nk'ibiri ishize akaba yarerekeje ku mugabane wa Amerika, niho yagiye gutura, yatsindiye green card, niho yajyanye n'umuryango we, aba avuye mu by'itangazamakuru gutyo. Ariko mu minsi yashize yafunguye YouTube channel atangiraho amakuru n'ubusesenguzi bw'imikino. Hagati aho rero akaba akomeje kunenga cyane ubuyobozi bw'ikipe ya APR, akamena amabanga arimo imbere atuma APR itagira higera. Ariko ibyo ngibyo Kasuku yaje kubyinjiramo, atangira kuvuga ati uwo muntu uvuga ibihuha, uwo muntu usebye ikipe bitebye. Aho rero niho beef yatangiriye. Jay Swizza wamepanga yaratangaje avuga ko uyu Taifa Bruno ngo reka mbikumvishe muri ano majwi ya Jay Swizza, nyuma yaho turakomeza. Patrick nicyo mubwira ati umuntu bita Taifa Bruno Taifa abanyamakuru muhanga cyane. Taifa ibintu nawe arimo aravanga ibintu. Njyewe buriya nagakwiye kumubwira nti rwose nkuko watubwiye ko wigiriye mu ruganda jya gutunganya izo mbogeri, uruganda rw'imodoka warasatashaka. Taifa kwa mu ruganda rutunganya imboga, dodo, imegeri ndetse n'ibihumyo. None se yavuze ngo ndaparitse ku ruhande ko nabonye mu kiganiro avuye muri dodo. Ntagakora mu ruganda n'imbere, akora amasuku inyuma y'uruganda ariko rutunganya ibyo. Yes, ngira ngo urabyumvise neza ibyo umuntu bita Jay Swizza wamepanga yavuze kuri Taifa Bruno. Ariko Taifa Bruno nawe ntagara agafu kivugwa rimwe, nawe hari icyo yaje aravuga, yaje yerekana aho akorera, yerekana uburyo abakora, avuguruza uwo bita Jay Swizza. Anavuga ko abo bantu baba barabaye mu nkambi ngo nta kindi kintu baba batekereza, ngo mu bwonko bwabo ngo haba hibereyemo imvungure gusa. Byumve nawe wumve uko yabwiye abanyarwanda avuguruza uwo bita Jay Swizza. Ya mambo vipi? Dore akazi nkora shaka suku wa mipango wakabo. Iyi ni scanner. Izi ni items ziba ziza. Ndaza nkayiscaninga, namara kuyiscaninga nkabara tuno tuntu turi muri bin, kongera ngasubizamo akanda next, ibintu zikagenda. Dore nakazi kaba koroshye wa muginga. Ibintu uvuga wakibwa we ngo nkora mu bintu by'imboga, imboga zahe. Komeza uzamura shaka suku wa mipango. Dore naha ni muri Amazon nta handi urabona ibikoresho. Yes, rero reka dukomeze tubitega amaso. Ese iyi bifu irarangira gutaba? Bombi nta numwe woroshye muri bo, bose ku kintu kijyanye n'amagambo no gucyocyorana. Abazi Taifa muramuzi, nabazi Jay Swizza nabo muramuzi. Ariko ibi ngibi ni ibintu bisanzwe muri social media. Buriya wasanga Taifa ari nayo trick arimo akoresha kugira ngo channel ye ikomeze izamuke, kuko turabizi neza uyu nguyu Taifa agikora ku maradiyo hano mu Rwanda yajyaga cyeza cyane Jay Swizza wamepanga, umva ko ari umuntu w'inshuti ye bahuje cyane. Urakoze kuntiza amatwi n'amaso, komeza ukurikire ibyo nshyira hano kuri ino channel, ukora subscribe kugira ngo buri kimwe cyose kijye kikugereraho ku gihe.